Mae dros 2,000 o ddefed wedi camu mewn i'r cylch gystadlu dros 30 o wahanol fridiau. Dyma beth mae'r holl ddangoswyr wedi bod yn breuddwydio am cael ennill yw'r prif bencampwriaeth. Fel chi'n gallu gweld, mae'r awyrgylch yn drydanol. Y dorf wedi tawelu i wylio pob symudiad mae'r beirniad yn ei wneud. O, mae'n ôl. Pawb yn eiddgar i weld pwy fydd yr enillydd. Ie. Eisgar iawn, mae'n anodd gwybod, mae wedi mynd... Texel! Waw! Ie, well done. Da iawn. Ie. Hollol heidiannol. O bob un nhw'n gallu ennill, ond ie, mae'r anifel ifanc yma, Texel yn llwyddiannus am bod i yn hollol heidiannol. Teulu'r Proctors o swydd Gair Hyrfryd wedi ennill. Fe ddillo nhw y gystadleuaeth o'r prif bencampwriaeth y sioe nôl yn 2015 ac wedi gwneud i eto tipyn o gamp. Camp rhyfeddau i feddwl chod rhif o bobl sy'n cystadlu yma bod nhw'n ennill y dwywaith. A'r Texel Glas yn ennill y gilwobr. Ie, eto nes i'n weld hynna'n dod, ond chwarae teg, mae'n anifel bendigedig. A'r Texel Glas o iddo Christine a Paul Williams a Tippets fyna yn ger Henffordd a chwarae teg iddyn nhw hefyd. Aled Grwcot yn ei harddangos nhw drostyn nhw. Ie. Anifel ffantastig. Maen nhw gyd, fel ni'n deud, maen nhw gyd yn heiddiannol ac i gael cyrraedd y wobr fel mae Proctor wedi wneud efo'r Texel ac wrth gwrs y cil wobr. Mae o'n wobr bendigedig yn nhw. Ac i'r teulu sydd yn rhedeg diadell yn gyrru'n ymlaen i wneud chwaneg blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl fe fydd had Sportsman Batman yn ddrud iawn ar ôl heno. Yr hwrdd 100,000 gath i brynu gan deulu'r Proctors, tad yr oen fenw yma llew. Na chi, na fe, wel, yn dangos yn fe bod nhw ar top i gêm a maen nhw wedi cael ei pwysio ymlaen eto, de. A tipyn o beth i weld oen fenw hefyd yn ennill y prif bencampwriaeth? Ie, mae hawdd meddwl, wel, ar cychwyn y daith mae'r oen menyw, wrth gwrs, ac mae'r lleill hun wedi profi bod nhw wedi eiddfedu i ddod i'r perffyrithrydd yma. Ie, mae hi'n enghraifft ffantastig o beth chi'n disgwyl. Wel, diolch o galon i chi'ch dau am ein tywys ni trwy'r gystadleuaeth honna. A wel, am ddiwrnod mae teulu'r Proctors wedi cael fan hyn yn y sioe. Fe wnawn nhw gofio hon am flynyddoedd lawer, dwi'n siŵr. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Arbennig, a mae'n glamp o oen fenw fyd, yn oen fenw gref sy'n edrych yn smart iawn. A nawr na fi mewn i gael sgwrs gyda'r enillydd. Llongyfarchiadau, massive congratulations. You'll have to speak Welsh now. Yucky dar. I'm sure you'll be saying that tonight. I will do, yeah. How are you feeling? Oh, just over the moon, just buzzing. I knew she was a good beast, but just to go all the way here is just an unbelievable feeling. So, yeah. Can I buy some semen of Sportsman Batman, please? You can next year. Thank you very much. And this gentleman here, well, have you enjoyed this honour of judging the Welsh show? I've enjoyed it very much, yeah. The class of sheep was absolutely brilliant. I'd like to thank the Royal Welsh Show for inviting me down here. I've come 498 miles to get here. And the last 50 miles is the most beautiful bit of country I've ever seen, I think, in my life. Down to the sheep, the top end of the sheep was absolutely brilliant. The champion just oozed quality. You are a Texel man. I am a Texel man, but I was looking for what I was looking for. I would have been a Texel if it wasn't a good one. You know. She had to be a good one. Yes, I like all sheep. I like all good type of sheep, and she ticked all the boxes. And the reserve was very close behind it. The blue Texel, again, a brilliant animal, very, very correct. Close second. And the Suffolk came in third, in my opinion. But this was, to me, this is a very, very valuable animal. Well, thank you very much for coming down so far and safe journey home. Diolch yn fawr. Thank you very much. Diolch. Thank you. Y Texels felly yn